Lena Kosovac i Sunčica Miletić. Da se načini portret jedne ptice. Jacques Prévert. Prije svega, naslikati kave sa otvorenim vratima. Naslikati zatim nešto lepo, nešto prosto, nešto divno, nešto korisno. A potom za pticu postaviti platno uz neku drvo. U nekoj bašti, u nekom gaju, u nekoj šumi. I sakriti se iza drveta ne govoreći ništa i bez jednog pokreta. Neki put ptica doleti brzo. A mogu proći duge godine pre no što se reši da dođe. Ali ne obeshrabrivati se. Već čekati uporno, čekati ako treba i godinama tu brzinu i laganost dolaska ptice. Što to nema nikakve veze sa uspehom slike. A kad ptica dođe, ako dođe, u najvećoj tišini sačekati da ptica uđe u kavez. A kad je ušla, zatvoriti tiho vrata kičicom, a zatim izbrisati jednu po jednu prečaku, pazeći dobro da se ne dodine ni za jedno perce ptice. Načiniti najzad portret drveta, zapravši najlepšu od njegovih grana za pticu. Nacrtati zatim sunčanu prašinu, svežinu vetra, šum travi i životinja, vrelini leta. Najzad sačekati da ptica reši da peva. Ako ptica ne zapeva, loš je znak. Znak da je slika rđava. A ako peva, dobar je znak. Znak da se slika može potpisati. Tad sasvim lagano iščupajte jedno perce iz krila ptice i u uglu platna ispišite svoje ime.